namanya. Bledron. Erinan tak sak wakul. Ini namanya nasi. Ya, Erin. Ini salak. Di sini gratis, guys, salaknya, guys. Di mana tempatnya? Ning Dirin lupa saya. Uluan kok uluan. Warung Semar. Warung Semar, guys. Ini Semarnya. Iki Petro. Mengerikan loh. Kita iki. Tehnya manis, guys, seperti saya. Percuma kalau manis gak seneng lanang wedok. Saya, Mbak Rena. Dibuktikan loh. Masa gak seneng lanang? Iya, dek iki kan tak dedes to. Wah, mungkin mau pacaran apa seneng arek wedok? Ra seneng arek wedok, narek lanang. Ya ra seneng jere ngono. Parah ini. Lah iya. Senengnya lebu kori. Apa sih senenge sing wandu ngono? Tengah-tengah. Ini salaknya manis karena di endorse. Enggak di endorse. Hah? Ya, kok ya. Ternyata mau ngasah. Apa magrib iki? Ini urung mana gripe. Lah kaya wis malik. Mama iki lho, wongnya sampe tutup barang kok. Ini enggak ditutup, Mbak, Pak kembali. Iya. Kavi, halo. Halo guys. Udah. Pun. Itu mana? Ini mang. Ini sama kenapa lho? Ngevlog. Ngevlog. Kucingnya mesakne. Kemarin lebaran YouTube. Lah iya, iki ngevlog. Kasih makan kucing, guys. Nyapa gak montekne bisa nondas e? Kucingnya mam, Dek. Halo, Gavi. Kamu udah kenyang? Golek pahala. Tak kira karep go balik lho kurjine. Sing ngobrolnya bulan ini ora doyan. Caul. Hush. Hush. Kan mau. Ini namanya teh. Tahu. Teh. Wajahmu kayak balik ada ngene kan lho. Hai, guys. Aja gini aja. Yang minat minat baju pink Paket lengkap. hubungi aku. Ki sing rong payu-payu iki. Saya masih usia 19 tahun, guys. Rencana masih mau ke Yaman saya. Dek. Ada yang komen, skill yang pakai baju abu-abu cantik. Kamu udah kenyang? Ayah dia ya. Ane ayah apa Nenda? Anak konda ya deh. Kok dibuang loh, Dek? Nya Mimi dulu. Nya. Bareng yang body ketoknya baju sana bareng. Aja toh. Nya. Hei. Jangan rasa hijau. Gendang. Wahyu sudah takut. Lanjut. Nomornya apa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Ini tempat rumah makan di Banyuwangi, Warung Watu Semarang. Closing. Nah, Apa piye ngomong penutupan. Nah, Rena. Kaal, nanti guys. cah loro. Dek. Sini. Tinggal ayah iki lho. Odo ini buang undang kok. Odo ini buang, ayo. Dek. Mau kemana anak-anak ini ya? Sini. Anak-anak kabur, guys. Ayunan? Main ayunan? Kavi, main ayunan? Wah.